Buna üçüncü balası. Sadırat. Geçe tuğan kulun 2 gündük. Kulun erkek. Yani gazını yemeseydi üstünde çok yüz kokşun yakın 90 insan kemi var, at karası da korsurak var, oğlu korsurak şu kemini korsurak 90 bin kemi var. Takılın. Assalamu alaikum. Cemaat. Şu işte satılat. Assalamu alaikum. Hurmatly tuğanlar.
Bugün 16 Mart 2023 yıl. Көгартай өкмөтүнүн Жалгыз Жак айылында мына экинчи көпүрөдө талада сугатта. Ушулар 5-6 күн, баш бир жума болду камалганда, чейиз чыкпай атат. Антип чөп чачып, суусу бар эмнеде. Суу ичип ушул жерден неме кылып карап атабыз. Ээси чыкпай атат. Аркы берки группалардан полун жөнөтүп атабыз. Эми эгеси чыкпаса полун карайбыз. Анан бир адам таап жайлоого беребиз муну буюрса. Ээси чыкпайынча. Болбосо эси чыгып калса кабарлап коюңуздар.